Ebintu byaheebwa abebembezi b'ediini y'obusiraamu habwa district ya Mbarara birimu omuceeri, omwonyo na buto kandi byakwasibwa mukuru w'eitware rya Mbarara Sheikh Ahmed Sulaiman Mbazira owabihaba imaamu b'emizigiti 22 yoona erikushangwa omu itware rya Mbarara. Omukoro gwakorerwa aha muzigiti gwa Kariro ekitebe ekikuru ky'obusiraamu mu district ya Mbarara. Abatakwebasa abakikuru abagurusi abalema abaana hamwe n'abarwaire kandi nyesiga kwekyo kyona niza kukikora omu izina rya Allah. Sheikh Ahmed Sulaiman Mbazira owajwekera district kazi yasiima roida twine omujuni ahabwa obushagikyo bwari kuheereza Uganda Muslim Supreme Council. Tinyira okunaakubasa kwebaza kandi mukamanya ngu buzima nayebaza konka externally and internally nyina okusiima. I can't really express my deep felt happiness originating from your remarkable visit. Ebiro 30 mwabiheza aza kubira ahwe mukumizemo wobire nohereza gumiza muhereze ebyo bire nosibo talire ni mawobire nobihereza abandi azogume hato oryeho nabaliyoga ogumubahi uko wotabahire njara neza kubita itwe emunde minji hati twaturonda obururu twati itoba abapokopo kwitu kweta mwe mutubustani mwe muturebe teke kurondera akahizi ari umuntu ukore nafayo ari ukureba tibiri cyo mukwatire so ati mwe mureba ninkusiba niwe kuteka teka acitunkeje umutari abantu basibiriwe nibona basiburikira turanye kamba konde roida yashaba abasiraamu kwihara entaro z'amadini eziri kuzingamya entunguka. Tinkunda abantu bakwebembeza ikigambo edini shanga nagira ngo nyewe ndiyo twena twine ruhango omwe tukwe twine ki omwe kubantu kuriya mbaro mukadorani kugwabarya tukiba turya ngorore yishira abantu kuko kuka yakora takagire nakuzamu mwene jambo mwene bizibera mungu hati kisibo kirekira kwa impero ngurwa ndizo muntu uriya atari manya ngo twese ndio kwa yakorera atakagire muki mwene jambo yaze naza kugira ati okurugera hari kalenda y'abasiraamu nahabura ekiro kimwe kyonka bakaheza ekisiibo kyabo bakahika kiro kikuru kya Eid el-Fitr. Nintwara omukyoogo okuronkinga kuruhaneegi buri omwe aragikwateho naza kukishoma gikyenge ahabwokuba bakagivunura bagita omu runyankore. Ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.